Salibonani izihlobo. Likhuluma lo Senator Tambuzane Mohathi from Zimbabwe. Ngilapha e-UN ukuthi sizobonisana sizoxoxisana ngendaba zokuthi khona omama singabaphakamisa njani, ngoba omama bayasalela emuva entweni zonke njalo bekhangelelwa phansi. So ngomunye umsebenzi esiwubonayo njengeZimbabwe lizabona kuyikuthi khona omama bethu bathathwa kuthiwa khona bazadingela imisebenzi eKiwet. Abazange bawuthole lowo msebenzi, instead bahamba bayethengiswa bagcina bengama-slaves, sebedobeka khonale. And ihulumende yeZimbabwe yagcina silo msebenzi omningi wokuthi khona baye bathatha khonapha ababe khona. Kakhulu nje sikhangelele futhi sikhonapha e-United Nations indaba zabantwana, girl child, ukuthi kube lo mthetho kwelakithi eZimbabwe ukuthi khona wokuthi khona abantwana bangaze benda bebancane. Kube lo kuhlanganiswe, kube le alignment yomthetho yokuthi khona kungaze kwaba lokuthi khona kulalaphana ukuthi khona i-16 years umntwana uyavunyelwa ukuthi khona ayende, ngoba uyabe engakayenelisi. Thina umntwana ku-age yona leyo siyabe sikhangelele ukuthi khona aye esikolo ayefunda. Manje nxa kuyikuthi uza kuba siyakuyenda sephambaniseka entweni zakhe zesikolo, njalo umntwana we-18 years uvele kayenelisi ukuphatha kuhle umntanakhe, and lo ukuthi khona abe ngomama sibele olendlu kakwanisi. So sibona ukuthi khona alibana siyahlanganelana entweni zonozi, sincedisane sibona ukuthi khona singakuphusha njani. And njengabomama besikhangelele kakhulu ukuthi khona sibambe i-MDG, of which khathesi siyi-SDG, ukuthi khona i-gender equality, ukuthi khona besikhangelele ukuthi khona by 2030 sibe sesiyenelisile ukuthi khona sibe le 50-50. But eZimbabwe we find that sile ndaba ye-quota system ephelayo ngomhlaka 2023, of which ingavele i-quota system iphele khonaphana kutsho ukuthi khona abantwana omama vele kabasoze bayifikise inani i-50-50, ngoba inani elilalo khathe esilalo khathesi leza kwehla, ngoba nxa sokuhanjwa ku-first past the post omama kabenelisi ukuthi khona bengaphikisana labo babo.